Kubor nakaslem jong unong san Hima. Silang katway silang kia kun udrang kisay lang ya kasam kapong banyo raya katong Buwan larang lani kaslap kia kun doyang kihap kongo ya ukap dan kamper la jok nerem Hapa kabola jan hakun ya kun banyo takun banyo pen kia kajar lang pen kisat kuman Unang tabul uten kikmen kalyar kisat men kinong kersan katim nilay yasya umgan hey Nyom nyom be ha kabon Tep tep be ha kabon Nyom nyom be ha kabon Tep tep be ha kabon Ka first EF Memorial Futsal Tournament jong ka veteran above 40 kalapoy no siya bukod hinin kasngi ka laipo tarik unay luar arajar arpsan ha Kaba ka Rympei veteran kalalong kalado batra ru ya kasong pisa kabalong silak Tyngka lembat ka trophy hadin makalaplim no ya ka kinlum lang FC veteran ha ka jingile ka kabaitanat bah limba ka tiebreaker laban kedau bakani ke lempung yele kai kedai ke bala penlong na ka benta ban pensa kemau ya ipa iem Francis iem ibadei is iem barim ke Hima melim bat ibadei ru inong song snong ke mola yorong hep lembat ya ikurim jong i ime iem i Wesley Masar ha kani ke sengi penhap pada ya ka first EF Futsal Memorial Tournament lawan long kongsan da ikong BG Masar ibadei ikon khatdu jong ipa iem Francis iem bat ime iem i Wesley Masar haringkat ke jingdon lang UMLA ke mola uba berai sterwal marbenyang urang ba sinong kamolai kenton masar u Dr. Marco Mitri us iem karat mauba upa iem Max iem u deputy director barim ke di IPR uba pernai marbenyang ki bahaya ngasem jong ipa iem Francis ki parlok parajor lembat kiwe kani ke jing penha perda jong kani ke lempung yele kai kalalong sisa ka ba isong kun bat songkya bat kaladon ru sibon ki jing penbernya na ki khon ki ksio bat ki bahiyeng jong ipa iem Francis lembat na ki parlok ki jongki kalado ha kani ke lempung yele kai kabadai ke Rympei veteran kalayora ya kasong pisa kabalong silak Tyngka lembat kita kema bat ke trofi bat ka kinhun ke bawan baar kata ka kinlum lang FC kalayora ya kasong pisa kabalong sanpo hajar Tyngka lembat kita kema bat ke trofi ya ka khusnam best goalkeeper layo da uba Rupaya Jat best player da uba Kensai M Jirwa bat top scorer da uba John F Kongstia kibadai kinong yele kai jong ke Rympei veteran
One, come on! Ibor Sim Basang Piling Ro Ralph Shangpliang Tran Kong Yok Kulish Batskem Makri Bariton Karsati no Kubishibun ba Marco ya kajingan dong Joel Marbanyang Tuhangi na takti lang ikiwanan sungi Marshall Karsati Marlangki Suting Shang Lingshing Kinsai Jerwa Ansharai Sun Tostamor E Lingdo Ni Babi Marmanyang ya kajingay jungi Jerry Sutanga Noor Rakhap, John Fisher Nangsiap, Roland Marbo, Regional Katungor, Playson CM Lee, Team Manager Hembok Nongklau, Buddy Head Coach Bansham. Haswa kini kaladon kecil kai paralog hapadeng Kafranco United Persya yak veteran jong komolai yoronghem Kaba Kafranco United kala job dalai gol lanot Kaba ka way ka gol jong Kafranco United lathep do wemele komolai uba Bright Starwell Marbinyang Ailad Kinta, Ricky Wanyang, Kid Borlang, thank you. Ronnie Nongbri, Daddy Long, thank you. Siam, Pindop, Andy Karmauklang,
Team Manager Sam Kupar Maul. Bandai ke Crow Kupar Mang Sid. Diwan Shila yang Kasmasab. Casperio M. Omlong. Bert Kriem. Baristar Masar. Bagaimana kemarin mereka dari Wing Futsal kepada dua po Sulong ini. Bagaimana Islam dari kemarin kesang dua zakat pra kemau. Hagapor ba ipan kasnong kalau pentor ketika pendai put insuasi po. Kajian ke level dari kom. Ipan yang midu itu kasnong yang ada ini flip boleh kena ni pembah. Ipersen pembah bang kemarin ni kata kemau ba marbut boleh pun haji itu dunia juga JCB bangro ni kemarin. Tigla yo ida kai na man ka talam ne ka liur ka ma de ka level wi kat ba ka ka datum de na aslam se kastan be po spot to be trok to tek lo ni pa siya man tunday na kastan ngiat pa ngiat pa itu o pa mi tindo tunday yung nile no tigi aji but lam yung do ko yung le futsal kata ka digi ko ba crowd ka bali ko ay ka lang la da ibang si yin ka digi jaka isna itu ka yin ka jing sne ka lang ka digi wa ka pa din kana profit ang tuch ni gawa Pwede gawa ka rin basta yung mo ay beraway. Di na kaya kaya kita bigyan di iyo katray juga saka kabarang gumunsin kabasta kakunsin siya kay i ya kay kababahatan ng baro kay kita yung ra